ki yin ni February ni yat tunia ding lai sang thomun Philippi alian ni anew khat pan som le khat no te in Jesus Christ lung sim pok bang na neyun Philippi alian ni anew nga atulu Christ sunga donna kalom join I anu shadnen khan kum som kwale li hita a atun pinga chinglo agi na pong zakhat phaloi ai hangin dam lo na hanga ama le ama akidon zolo atapa kemla ton lo hi dol ni a kilam a inwo ka ho zel hi ain ma atapa adon ma bangin leng la do ding in ka le chial som le gopan damdamin hong tuak sukhi Miss Charlene in atapa chidam na ding amasang na ang sung enlawa akhen san na in kalungsim hong sukhai Charlene in Philippi alian ni na sunga kiniam khiat chatun la midang te thupinga isu zoun note phatom na ding bek ngai sun keun la midang te phatom na ding ngai su sak zoun chi a Paul han thot na lim alak hi ge hi damlo na hanga haksat na thuak te a hi kele kitang sapna anei te idon na a man tampi pyak kol hi nun tang na I hong kal thu te pen thale zung sumna tam a hi manin eile e ki masak na te somnya ta I hep khiat kele ikinai pi te tung na ngona ki sem zo lo di hi ahi zongin kiniam khiat na to thudon na chi pen jaisu thu te sep dinga hong ki pia hi eile e ikipia khiat changin jaisu nung azui hi a mi te na sep maban apan pi te zong hi sol tak pa in khat le khat na ki zop na u a jaisu Christ lung sim pok jana ne yun chi in hong hil hi nanga ding bek Halloween midang te na ton zo sem nangin kwan hong lop so yam midang te kitang sapna a nadin pi nom na bangin hong khak tan the yam kongi Jesu mi phatom na ding in kele ke ki phal taka ka ki piak zo sem nangin